Ćao svima, sama G2A. Danas snimamo Call of Duty 2 treću epizodu, pa hajde da počnemo. Gdje si krenuo, ocane? Parica. Fuck. A, gdje trebamo da idemo? Oho, bravo. Op, a puca, udreš, ha? Bam. Ovako, dečkići. O, bam. Evo, drugari. Op. Pa. Ljudi! A, daj, fuck. Upuste? Opa, pa. Olobre, opa. Opa. Ruku. O. Ništa da ne kriju. Hamsteri. Bam. Bombu zbacili. Gdje? Vamos da sad. Op. Šta, nešto nije jasno, a? Alo, još nešto. Legli smo dole! Gledaj. Gdje si krenu, macane? Bam. Šta tebi nije jasno? Žgum! To je šamar, a? Ubili nas, ljudi. Gle, baci bombu tamo mene i... Alo bre, mamuni. Što kriješ, ha? Tu mesto. Još masakra. Gdje si, drugari? Tako, puklajem.
Njih nas nije raznala. Opa, vidi gdje se macani kriju. Vam je tu mjesto, a? Rokaj mačku. Opa, a, rokš, a? Rokš? Fuck, rokaju me. Headshot. Ćemo samo mirnoću. O, stiže neki motor, ljudi. Motor stiže, nema zajebancije. Opa. Op, na vidiku. Nema nekoga. Nema nikoga. Stukriješ, ha? Stukriješ. Tu kriješ, tu ti mjesto, a? Alo, bre, majmun, ne. Bravo! Ustani. Alo, bre, ti stukuješ. Nema. Evo ga, gledajte ljudi sada. Sve ćemo da kidnapujemo, alo, German. Dimne bombe smo bacili. Yes, very good. Hajde! Ja ne vidim ništa. Ljudi, ne vidim ništa! Jesi tu kriješ, a jel, jesi tu kriješ. Šta je, bre, ljudi? Alo. Gledajte, idi. Postavljam bombu direktno, op. 5, 4, 3, 2, 1, beži! Puca! Ljudi! Nema cena koliko hoćeš. Vama nije dosta koliko ja vidim. Tu mode cisterna. Se krije, a? Da se krije, imamo nešto mjesto, a? A gdje cepiš, a? Tu cepiš. Ti tu mjesto. Tu. Tebi je kraj mjesto. Dobro, otišla. Dobro. Aha. 5, 4, 3, 2. Alo, vi. Kriješ tu. Što mjesto? Nije. Bežite, ljudi. Bežite. Ovo smo raznali. I još im treba. Gdje? Aha, vamo gore.
Gdje treba, gore? Get that bunker door open now! Yes, sir! Check the bunker for enemy intelligence. Gdje su? Fup! 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 Čeka vas drugari, nema zezanja. Čekamo vas drugari. Alo bre! No mi dira sve Tek ovdje se evo. Alo, ne beži! Beži. Al pucaš. Gdje si? Stukneš, a? Kako udaraš? Alo bre! Udara mene. Kad nije sramot, ja mu dao lekove i sve. Sjetite kakvih ljudi ima, ljudi ste vidjeli. Lud čovek. Get that bunker door open now! Yes, sir! A čim ubrne, pukne. Tako? Dennis, check the bunker for enemy intelligence. We didn't have time to collect a lot of stupid maps. Shouldn't have been bringing up that. I said keep your bloody mouth shut, Private. Pukne. Ja! O! Alo, ne se kriješ. Nema života više. Ja vidim tebe ne smijem. Alo, momci. Momci u plavom. Alo, poliraj se. Ne! Aha, to je dobro. Хорошо. Попуть. Alo, drugari. Živi. Napeto je. Ioooo! Ne mogu da verujem da su tako jaki. Ćao! Ali jebem, mene će zebem, a? Mene! A gdje su drugari? Drugari tamo stoje, bole i ku. Nikola, ti se bori, bole te a? Sustav. O, dolazite vi, šta ste stali tu neki?
Veliki seljavci. Dois. Ne mogu da verujem! Gari! Ti ideš na pomoć. Headshot. Ja, dolazi gore. Ne vidiš, šta? Alo, ne žiljavaj se na mene. Jesmo list, ajmo šprint. Ajmo ljudi, ajmo ljudi. Ajmo ljudi. Ne. Ovo je sve put. Aha, gore idemo, aha. We're nearly back in the town, sir. Jerry tanks have been spotted advancing on our positions to the east. Looks like we're in for a bloody hard To. Let's move quickly, Private. Yes, sir. Davis, Carrier, get in the brain carrier. Move! We're finished here. To je bilo to za ovu treću epizodu Call of Duty 2. Nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav i do tada. Ćao!